ni gake cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga uzumva bakubwira ngo interineti y'ubuntu cyangwa gukoresha megabayiti z'ubuntu, ariko ndajyaho akanya byigera hano kuri Sirimuka ukareba muri sikirini yacu ubonye ko bikunda. Buri munsi ukoresha igiceri cy'ijana ugura megabayiti. Icyo giceri cy'ijana iyo gikubye n'iminsi 7 gisi cyumweru ni amafaranga 700. Wagikuba n'iminsi 30 ari byo twita ukwezi ugasanga ni amafaranga 3000. Ese iki giceri cy'ijana dukoresha buri munsi tugura megabayiti ni amafaranga ngahe mu mwaka? Ni amafaranga 37,000. Iyo ufashe ya 37,000 ugateranyaho 150 bya smartphone tutitaye ku bwoko bwazo, reka tugereranye. Aya mafaranga yose uyateranyije ushobora gusanga ari 187. Ese iyo telefone uba ukoresha cyangwa interinete cyangwa iyo Google hari umusaruro yaguhereza bitewe n'amafaranga uba wayitanzeho? Ikaze kuri Sirimuka. Iyo kwereka rero uburyo ushobora interinete y'ubuntu nta bintu byinshi bitusabye. Ni ugukora subscribe ugakanda like kuri iyi video. Kanze mbere ku buryo bikorwa. Rero uburyo bikorwa, uraza ujye muri Google Play Store yawe. Google Play Store reka tuzamure Google Play Store yawe uyifungure. Utegereze Google Play Store ifunguke. Noneho Google Play Store urabona nitumara kugeramo. Google Play Store yacu twamaze kuyigeramo. Uraza ujya hano masacingira rero. Uraza ujya hano basacingiramo hano hepfo. Ukandeho. Noneho uze ujya hano hejuru hari gusacinga application. Noneho uraza usacinga iyo bita AC Tano Pro. AC Tano Pro. Urabona ko bamaze kwitwereka hano. Utegereze uyisacinge application yawe ya AC Tano Pro tukwereka izajya guha megabyte. Noneho ino application ya AC Tano Pro murayibona ngiyi hano. Noneho twebwe turaza tuyikandeho. Uraza tuyikandeho. Noneho ino application irango reka turebe noneho uburyo barimo gutubwira application yacu ibintu ikora. Application yacu rero ishobora kuguha interinete noneho ikayiguha kuri simukadi ya MTN cyangwa Airtel. Kuri simukadi zose birashoboka. Noneho twebwe tudatinze kuba bayiretinzeho application yacu irizewe, ifite kane n'ibice 5. We uraza kandi hano kuri open. Nimara kugeramo noneho ubona dashboard bajyanyeho ni iyi ngiyi. Hano niho ruzingiye. Wowe uraza kandi hano hari ututomo tunone ahangaha. Niho uraza ukane. Bari bukwereka icyo bita VIP user login. Kuba wakinjira bakwereke setting, bakwereke date configure, logs, speed test. Hano setting rero. Setting ino application yacu akantu yihariyeho tunavuga ko ariyo mpamvu iguhereza interinete y'ubuntu. Reka tugakure. Hano hepfo murahabona ahantu handitse hot share murahabona. Hot share ngiyi hano. Iyi ngiyi iteho off. Muri no application yacu ushobora kuba washaringa interinete umuntu mwegeranye. Twebwe rero hano sound rero. Hano hari sound. Sorry gato. Hari sound. Hano hari sound. Bivuze ko ino application yacu igihe izaba yifunguye ushobora kumva sound. Vibrate. Urabona vibrate nayo irepiwe, biraterwa n'uto uraba ubishaka. Noneho reka ndereke iby'ingenzi. Iby'ingenzi reka nze ndibereke. Kwa updatinga configure.
nuza kwinjira rero ukabona bari kwanga ko application yawe ikora, ukanda hano kuri update configure bakureka updating biri wihite bikunda. Dusubire inyuma gatoya, noneho wowe uraza ahangaha niho byose bibera. Ahangaha hari idarapo ry'u Rwanda, uraza ukandemo. Noneho wowe icyo urakora uraza hano hejuru ahangaha usacingemo Rwanda, wandikemo rwa, wandikemo rwa. Urabona ko bakweretse rwa MTN megabyte 500 z'ubuntu, rwa MTN ya mbere, rwa MTN ya kabiri ndetse na rwa Airtel 1. Nuko twebwe turi gukoresha Airtel, reka duhitemo Rwanda Airtel 1. Murabona ko ari yo tuwahisemo. Noneho nushaka kujya uyikoresha mu buryo buri unlimited, uraza ukirike ahangaha bakubwira ngo reba advertisement bakongere amasaha 6 cyangwa isaha 1. Noneho tugiye kuza dukore hano kuri connected. Dukore hano kuri connected. Urabona ni disconnect. Noneho tugiye kuyiconnecting turebe ko internet yacu iri bukore kuri MTN ndetse kuri Airtel. We tugeranye ahangaha rero ure no video nizere ko amaze gukora subscribe, kandi nubikora kuri telefone yawe bigakunda ugaruke ubitubwire muri comment. Dukore kuri connect. Utegereze gatoya, tegereze byiconnecting gatoya, ntabwo bitinda. Noneho murabibona neza ko ibyacu byamaze kuba connect. Noneho ngiye kubereka evidence hari rero, nuko nuza hano kuri YouTube yawe, urasanga video zigiye ziriho ama advertisement. Utegereze YouTube ifunguke.